interest of time niza kwikirizana ebindi eby'omuhururu ya Lions Club egi harimo kwegyesa abantu okurinda eby'obuhangwa hamwe no kwehara endwara. Nitufayo munonga kurebeka ngu abantu tubarwaranisha kandi kuba bagarwire tubahuma tugezeho ejo program tugeta site first endijo no kurwanisa enjara abo batorashemererwe wabo inenjara ubwiro bwinji tukuba tuyombwire bwenjara tuba turukubi okushemererwa gomba kandi kubafutaro mwe no kurwanisa enjara ekindi no kurinda ebyo buhangwa environment ekindi no kurwanisa kansa ey'abana ebye byagamba emwentu kusiga twakora emwentu zakunyara emiti. Reverend Father Oscar Himbisibwe or President wa Lions Club ya Ntungamo nagira ngu nibazaguma nibatahira abantu mu byaro bitari bimwe na bimwe na munonga aho bamemba babo barukomoka kubashomesa. Sola yandane webare kwiceza mtwijo wawe kandi Lions ni webare kwijo wawe kandi kitwaza kusigaha ito twakusigirizina ni maana no mahoro abe no raba baza kubandi bakwinamira tukiri Uganda honka tiyo muri Ntungamo ekikuyamba abantu abatine abali the less fortunate kandi n'ekibiina ekikongereyo kukwatagana abantu. Abatura basimira umurimo guriyo nukorwa ba Lions Club mu kwera abatarikwebaasa kandi nabo baraganisa okuta umutima mu kwera abatarikwebaasa. Emirimo mingi twaturumbarira turabantu nibarabamu ibintu mutarwire bakugira ngo obuyambi kandi nyiri kubarunda munonga nasanga bajyanye basi ngweno bazeko nabaze kuyamba bariko batwara umubiro w'umurwayi mari iki kintu kimiri kushoma kandi tukachikwata bitutwego kuyamba abantu ni basima bona batkuriraho mekono bashomere tubareba batungireme mu tubareba nabana barungi tubaribire nkoko tubaribire za kabaraga mu bitara tubaratemere bitoke by'abandi mwene bakuzereba ry'abana barungi ni sima esta no dusheje wawe mwe bari mununga korora ry'abana bandi kandi bashumbire Gasha kwani tatukunda